State BJP General Secretary Bipin Debbarma went for Delhi on Thursday after he was called by High Command on Wednesday night on the issue of finalizing the Lok Sabha candidate and unity with Tripura Motha. There is a chance of meeting between the high officials of Tripura Motha and state and central BJP. On Wednesday, after an hour of starting the hunger strike, the former chairman of Tripura Motha, Maharaja Pradit Kishore Debbarma, left the stage of hunger strike for Delhi in the middle of his speech after he received a call from the central government. However, no good news has been received till Thursday afternoon. As such, all the warriors of Tripura Motha who are continuing the hunger strike in Hatai Kotor are confused and worried. Later, in between, the LOP Animes Debbarma left for Delhi with the morning flight on the call of Maharaja Pradit. Likewise, State BJP General Secretary Bipin Debbarma went for Delhi on Thursday after he was called by High Command on Wednesday night on the issue of finalizing the Lok Sabha candidate and unity with Tripura Motha. There is a high chance of meeting between the high officials of Tripura Motha and state and central BJP. After the meeting, there may be a latest news between them on Friday morning or afternoon. However, BJP State General Secretary denied to say nothing when asked by the reporters on what reason he was left for Delhi. Sini High Command Delhi Mia Horokol Pekaz ano ringka abuk sini aro hoito ma election e kuno related abonoti aso gainai abon bagan kal Delhi thangai tongo to abon bagan ya puro khaina abo ma iwan chok mia to hunger strike rongi thaka Maharaj boring jaka Delhi wo anok baijo noni jonojati ba noni BJP ni am harok kuno problem nani am harok khole jotong ba kuno ti prasar bagai kaisa solution tikla jana am harok wan rok rok jotong অবশ্যই প্রিপারেশনের সলিউশন কোনো কাহাম কিছু মানতে তো আবো আং খারাপ সায়া কাহাম মানে তো চিনা হাই কমান্ডে যে নির্দেশ আবনো जों অবনাই বাট আবনি রিলেটেড ইস্যু দে না ইস্যুয়া আং আবো ওয়ান সুগিয়া বাট চিনি হাই কমান্ডে যে জনরিংখা যে ইলেকশন ইস্যুতে হয়তো মিটিং অঙ্গি মানো ও বেসিসন আং থাঙাই দङ বাট আং তা পুরাপুরি আন থানে কোনো ইনফর্ম করে যে তামন বাগै রিংখা বা গোবাগান তামন বাগै রিংখা Abo to borok niji saima sinai ang as a party ni protiniti borok ba jeto ang as a state GS anoringka ang tabu thangai tongo aro thangai si saima sinai sin election issue te ba bo issue te suno anoringka tang wa so edition of TTC roi ba direction roi kahamu khangke amar bagita wa abo always kaham abo BJP no already agin simin agenda tongo already TTC bagai sini rajya sarkar cabinet already sini manoniyo mukhyamantri professor Dr. Manik Sahaji te sini kasam mukhyamantri Param Gunang Biplop Kumar Devji ni netritwe bo abo already cabinet of pass hongsa TTC haya ka ba 50 ta seat judi abo mane bosini kono kharaiba ADC o judi TTC haya ka ba direct fund mangka kai abo sini always no sini bagai plus point abo sini borone na harmung to abon bele regional party jara kai tongnai je to din dora direct funding haya ka ba ADC ni kono development to abon bagai most welcome abo sini high command je nidesh abon sung palon kai thang ano meeting ka bopro nai sini meeting khanan simong nai tabuk ang thalo sang to sanjang thang nai but khanan simi khai meeting start nai আর বই শুনতে আবো দিল্লি থাকা যে আমো কনফার্ম হংছি 2024 ni লোকসভা ইলেকশন Tripura Motha BJP alliance ni dapat nai na babai wan sumro না আবো আবান থানে কোনো বক করে কারণ টাং হিমবা আবো সিনা হাই কমান্ড যে ডিসিশন না মানে আবো সিনে বাগৈ সং কাম্পানি বাগৈ প্রস্তুত নংনাই সিনা হাই কমান্ড উপরে ডিপেন্ড আবো সিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি হাই কমান্ড সিনে হাসতেনি বা সিনে ভারতবর্ষনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিনি যে ডিসিশন বা বিনি বিজন সিনে মাননীয় হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জিনি যে চিন্তাধারা বাই जों আগামী দিনে সামখাইতেন খরগু থানা দং কিনা তাবক সুজরা তো আং থানাই দङते সিনে ফাইনান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিনহা রায়জি বথানা দংমানে বাট বিনি यांगो বাজেট অধিবেশন দङ বাगै বথাं मालिया सो आं थांनाय दंताव Tripura साने बिसिगन नों साइसं दा टेक्टर बे ना ताबक सुजरा तो आं थाने कोन इनफरमेशन करे बट आं रिंगजाखा एज ए स्टेट जीएस बा थाकाय साइमा सिने तते साबनो रिंखा बट आनो खाय तो आनो कल खायमा बा आं थाने ते कोनो इनफर्म करे गतो साबनो रिंगजाखा. However, according to the internal sources, the BJP is going to unite with Tripura Motha by giving some sort of demands of Tripura Motha. 2 Tripura Motha MLAs will be appointed as cabinet ministers, and among them 1 will be appointed as deputy chief minister. The oath-taking ceremony of the new cabinet ministers may be held on coming 5th March or 10 March. However, how far these internal sources is true, we'll get to know in times. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.